Mwaka wa 2017 uri gatagati-ini ka miaka iri anduthi nyingi ciandikithirio bururi-ini na gicunji kia 70% na uria kuratukana ugakia namba ya anduthi njeru iria iragurwo irathi yambatĩire na kurehe macindano gatagati-ini ka atwarithia o mundu agietha njira ciake cia kugucĩrĩria athii. Ciganagira Masako ni kwehanirira na haha niho ruhonge rwa ukui wa anduthi rukinyite wingi wacio bururi-ini utumite thiteji ciacio ciongerereke ukagia na macindano gatagati-ini ka jeshi ya anduthi na wathii makaguthukira kuri ugitiri wa obacĩrĩirwo na kumwe gwa guku ni kureria maiyukitie uhuthiri wa nenda kugucĩrĩria athii. Tukoretwo tugite na gwibanga mbere mbite uka gutubanga tondu twagire uhoro wa kugia sako na sako tugicoka tukigia no uhoro wa kugia kodi na kodi icio igisikano ni ruta nginya details cia mundu cia maritwa make mathana kuri arakuira ona chama ni ona mutongoria ile service inawapea wanafurahia maana kama ni senji kama hawana pesa tunaongea wakipata pesa wananipatia na mambo inaenda vizuri. Uningeria kumenyera customer mono na kwithira ndimwite kwa mbere ma customer aba ingi bathimu baturinganira abo thimu bagutumira pasho bagutumira itanja onjokire mutungi ongashi ukandifirire saka hapo tuko kwa pikipiki katae kuona customer. Kwa hivyo ni lazima ukae njisho. Ukiona customer unamuulizia unaona na unaona tunakaa pia kwa njua. Unaona ni kazi kona na challenges lakini tu tunaomba Mungu atutoe kwa ina mafuta naye inapanda iko juu sana. Kwa hivyo tunangangana tu matuku mare ukurumirira wongerereku wa ciiko cia wa gukua ugitiri uria rimwe wanagiritanio na anduthi hamwe na ngari cia taxi atwarithia anduthi maiyukitie nenda imetagiria athii matagukura haria mari na thutha wa gukua muthii atigagwo na ndumiriri ciigi mutwarithia thimu-ini yake na uguo no hinya mugukuia gutharikire oi wega uri na ndumiriri ciothe imukonie. Ugo na waganu uri ukoretwo ugithina mbere na andu anduthi ni uthirite kuma namba icio cioka na twagia na marima matho macio ni matuteithetie ana moturumireire uhoro wa baji na baji gakorwo wena heho baji wena sako yaku usako no akurikana we wa sako ina nokaheo baji nokaheo kodi ukamike ya thutha wa namba ukodi yo no ngimiskani ona mundu cio agitho scan kodi yo ni ruta details cia mundu ciothe. Kwa hivyo tunangangana tu unangangana hapa ukiona customer unaendea ukiendea nakataa kuenda alafu unaweza hata ulizia customer akunyamazishie muulize tunaenda akunyamazishie ama akuulize unaenda wapi unaona sasa ona kuri ugu ukoretwo kuri na gifaru wa kirito kuiguithia atwarithia amwe metekire kurika maundu-ini ma kiriu na amwe yao marauga matingenda kuigwo na kana kuona mitambo eno ya ukinyaniria iria kuringana nao marauga yukite na muoroto wa kwenda kuyana nao kiria mathukuma. Si mambo na Uber brother, mimi nataka mwenye nitakuwa nabeba nampeleka tunatokana hapo unanilipa naenda zangu. Hiyo ingine ni baadaye. Kwangu sipendangi hiyo. Njoo customer sasa akuite kuenda kumuendea unajua hata kulipa ya kumuendea hata kulipa tu ya kurundi. Sasa hiyo ni kitu naonanga kwangu haifai njoo ananitumia vibaya hapo. Tuna mawatho maitu mara matogoragia. Luno turegane namo tuna mawatho maitu ma andu anduthi mara tukaheo tukero twikiona erugiro anduthi na namba iria tuhetwo. Mtu kama mimi nikiona customer mpya Kenya nafanyanga juu nikisema niku save namba zote zitakuwa mingi kwa simu yangu na pia huyo mtu namba yangu ya simu wakati ule akitaka service yangu ananipigia simu naenda na namfanyia service na mambo inakuwa mzuri. Mimi kwangu ningependa tujiendeleshe sisi wenyewe. Biashara yetu inaushikana na ule mteja. Mteja ni mimi na mteja. Mimi ni mwendeshaji, mteja ni kukubaliana na yule amekubali pesa nimemwambia.
ona gutuika ukui wa nduthi ni witikirikite gukorwo ukihonokiria aingi mahinda no wekaine gukorwo rino mogwati maingi kuona ginyagia umuthi uyu no ugiritanagio na gucungiriria mitino miingire hanika barabara-ini na niguo muthia iganire gukuo ni nduthi na uhoro wa kurora kana mutwarithia ni akinyanire ikiro cia gukua athini wa bata muhano ari mutambo wa safe boda uria uheaga muthi mweke wa guthurima uhoro ukonio mutwarithia mbere ya mukuite. Inalingana na yule anabeba na hiyo pikipiki. Inalingana na yule anabeba na pikipiki. Kuna wale wanaangalia mtu juu wanabeba kulingana na vile mtu wako na urafiki na huyo mtu. Hata pikipiki ikiwa mzee anabeba na kulingana na urafiki wa huyo mtu. Kulingana na customer nya appearance yewe ne tuma nya wona customer una kukara ugwita kuna customer ura bangi bethera patika hii appearance yewe trakio kethera bando no betite na ndiwe ringana na ura wewe ngwa ngugiwe kumi tegere tokona customer aba ingura beta hata customer wa simu sitakangi hao watu wa kuniita sitakangi wewe ni kubebe tumalizanie hapo. Gatagati-ini ka maundu mangi maingi maria atwarithie mekirire kuguciriria athii ni hamwe na kuiga utheri wao hamwe na nduthi mitugo miega na uthondeki wa rurenda rwa WhatsApp kana Facebook kuria mutwarithia acokanagiriria na kwaraniria na athii yake. Ng'ano cia nduthi kuma Nkubu kaunti-ini ya Meru njitagwo Julius Karithi wa Munene.